Kia mendirat, ollategirat, andre ederra tolosera, idi ederra erostera. Era.eusek aurkezten du jolasak eta solasak. Kia mendirat. Zotz egiteko formula ezberdinetatik gure gustokoena kia mendirat da. Begira, horrela dio. Kia mendirat, ollategirat, andre ederra tolosera, idi ederra erostera. Orain zuri tokatzen zaizu. Kia mendirat, ollategirat, andre ederra tolosera, idi ederra erostera.